Ni February ni kule ni ria thong ni kule li da ha kha post chongchim nak ram kam man thok sang lai zarkat sunga SAC ra kap kut in kale a chimi pasha annun nak aliam SAC ra kap champi ka nak le metal in ka nak rong a zarkat sunga kale peng tual chung mi chimi phun minung pasha annun nak aliam tia kan thai February ni kule ni khat a khan SAC ra kap ni kale peng khote le kale kuchung a champi angka cha a munlai sang a tual chung mi nu pathum annun nak aliam February ni kule nin hi zonga SAC ra kap ni anka mi champi chu tung sanga atla e tual chung mi nu patni annun nak aliam than February ni kule nin hi tho a ta han a pu tuan khammang le ku main i purun cheu mongna chu SAC ra kap ni mai thalin angka na cha a annun nak aliam February ni kule ni ruk zong a ku main a SAC ra kap ni motorcycle ai chit mi tual chung mi pa pakhat mai thal in anka cha a annun nak aliam June February ni kule ni seria SAC ra ka pol chu kale khochunga moto in ani chok I lampia an mu mi po mai thal in angka na cha a san nei chin lian le pulal engliana annun nak aliam tia kan the Ralka plaknak upadi nuntar nu in PDF zolen a minung zakhat leng an lut SAC Ralkap ni Rammi Ralka plaknak upadi anuntar nu in tidim peng chung a sham abun mi PDF zolen a minung zakhat leng an lut tia PDF zolen chimnak nol ngai tu kuthoni ni achim chu minau zakhat leng chung a chun zatuak in 20% hi nu an si I 80% hi pa an si hunma le in zaw a chun kale in arak lut tharmi an tambik tia achim PDF zolen chimnak nol ngai tu kuthoni ni Ralkap thar arak lut mi an tamcha a deu thar zong sak a hau I kedan angki chiam nam le aiding tirol ti bantuk zong kan her ngai tia achim CNO CNDF sin zong a kale peng chung in minau tampi an lut tia thai asi I milu zeiza ngai NCT mi belte an chimlo CDF Kampales, CDF Minjas, CDF Mara, CDF KKG, PDF Zolan, CDF CDMC yin le, CDF Ashu zong a minau alut tharmi an umlen na. CNF CNA zong ni Rammi Ralka plaknak upadi ni ahwap mi minau pol dauthan nak a italding in forfial nak antua. SAC Ralkap ni anuntar mi Rammi Ralka plaknak upadi ni ahwap mi Myanmar minau hi thongni hlei kwa Myanmar milu cha jinning a chun 30 million an chu chung a chun pa hi 6.3 million an si I nu hi 7.7 million an si atukum ta chandi in SAC Ralkap ni Ralkap thar training pack sham thok ding in timtu anak angai I voikha training pack a minung thonga in le kumkhat a minung thongsonga in thongsom ruk tiang Ralkap thar mu ding in timtu anak angai tia thai asi Vale Ramsa fanau ngai liao asi cha a tha an khap atu liao chu Vale Ramsa na ni fanau an ngai liao chan asi cha a ha kha peng chung a Vale Ramsa nan thashim shim lai lo tia CDF ha kha Central Council ni February ni kulani ruk a thong athan Vale Ramsa tha loading in CDF ha kha Central Council ni akhap chan chu thong ni kulali march ni khat in mai ni somthum la ni khat tiang asi nol ngai lo in Vale Ramsa athat mi pau chu an siam lak piak an sipin a phungning in dantat an silai ti zong thong that nak a an langter